Hari itangazo ryashyizwe ahagaragara n'urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora mu gitondo cyo kuri uyu wa kane rukaba rwamenyesheje ko rurabikira umuryango wa Aimable Uzaramba Karasira witabye Imana aguye mu bitaro bya Nyarugenge. Akaba yarajyanywe ku bitaro nyuma yo gufatanywa anywa ingano irengeje igipimo y'imiti y'uburwayi asanganywe n'igipimo cyagenwe na muganga. RCS ikaba itegereje raporo y'abaganga ku cyateye uru rupfu. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'umuvugizi w'urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora CSP Hilary Sengabo. Mwaramutse neza Rabia. Yego, tuguhaye ikaze muri kiganiro Waramutse Rwanda. Murakoze. Urwego muvugira rwasohoye itangazo muri iki gitondo, ariko abadukurikiye ni nayo mpamvu twakiriye muri iki kiganiro bashaka no kumenya aya makuru koko ni impamo, ubundi ukanatubwira niki cyabaye nyirizina. Murakoze. Amakuru yo ni impamo. Ejo mu saa 8 saa 9 ubwo ubuyobozi bw'igororero bwarimo burekura uyu gororwa ndetse na bagenzi be bandi yagimaze kugera hanze mu igororero, ariko akiri mu mbuga y'igororero yafashe imiti arayinywa. Abantu bamubonye bagerageza kuyimwaka kuko yari ikabije ari myinshi, hanyuma bagerageza no kumujyana ku ivuriro ry'igororero kugira ngo ahabwe ubutabazi bw'ibanze. Ariko biza kuba ngombwa yuko anahavanwa ajyanwa mu bitaro bya Nyarugenge, ari naho yaje kwitabira Imana. Yego. Hanyuma ni imiti y'iki? Yari afite uburwayi busanzwe asanganywe burimo isukari, ngira ngo n'imiti yo mu mutwe, ngira ngo na pressure, sinibuka neza imiti mu bwoko butandukanye afite, ariko murabizi yuko anaburana yavugaga ko afite ibibazo by'uburwayi. Ariko imiti yo ubusanzwe abagororwa iyo bafunguwe baba bayifite, ushobora no kuba ufite imiti utari wakarangije kuyijyana n'ibisanzwe, ahubwo uburyo uyikoresha nibwo bwadutunguye. nta wari uzi ko yakwitwara gutyo, gusa birababaje kuko yararangije igihano cye agomba gusubira mu muryango we, ndetse n'impapuro zimusohora mu igororero zamaze gukorwa. Yari ategereje abo mu muryango we kugira ngo baze bamujyane. Abakoze ibyo ngibyo mu by'ukuri byatunguranye. Yego, ubu ngubu se hagiye gukorwa iki? Abanyarwanda babonye iri tangazo nk'urwego muhagarariye, harakorwa iki? Uko bisanzwe bigenda ni ukurikiza amategeko, kuko ubu mwabonye ko twashyizemo ko dutegereje raporo y'isuzuma rikorwa na muganga. Mu by'ukuri ibyo ni iby'ibanze tuba twabonye, ariko mu by'ukuri icyateye urupfu cyemezwa na muganga. Iyo raporo rero niyo dutegereje, nayo tuzayibamenyesha. Muravuga ko yaragiye kurekurwa n'ubundi, yaragiye kurekurwa kubera impamvu z'uburwayi, yaragiye kurekurwa kubera ko arangije igihano, mwabisobanura nabyo? Yari yarekuwe, ahubwo ntabwo yaragiye kurekurwa mu buryo bw'impapuro bwanditse. Yari yarekuwe, ariko nuko ibyo yabikoze akiri ku butaka bw'igororero cyangwa se muri compound, ariko ntabwo yari akiri no mu igororero. Yari yasohotse yanahinduye imyenda, yambaye imyenda isanzwe. Rero yari afunguwe kubera yarangije igihano cye cy'imyaka 5 yari yarahawe. Yego, abantu bashobora no kwibaza yari yarakatiwe imyaka 5 akurikiranyweho ibihe byaha n'inkiko. Yari yarakatiwe igihano cy'imyaka 5 kubera icyaha cyo gukurura amacakubiri muri rubanda. Byari bisanzwe se ko hari umuntu wari urangije igihano, uretse kuba uyu nguyu yanyweye imiti yari afite, ashobora gukorera ikindi kintu ku butaka bwa gereza bw'igororero asohoka? Ntago mu minsi tuyavuba ahangaha ntabyo numva nzi. Niwe wabikoze, kandi gusa birababaje kandi byatunguranye. Mu buryo busanzwe mu magororero, iyo umugororwa afite imiti agomba gufata umunsi ku wundi, bikorwa biti? Ashyirirwaho uburyo bwo kuyifata, abana nayo, bigenda bite mu busanzwe mu magororero? Usibye nk'imiti wenda byategetswe na muganga yuko yayihabwa akayinywera imbere ya muganga, ariko ubundi indi miti bitewe n'iminsi ushobora kuyinywa, hari ubwo bayiguha ukabana nayo. Ariko noneho kuri kesi yo gutaha, niyo yaba ari imiti wenda ushobora kunywa
ari imbere ya muganga nibura iyo uwo munsi wayitwara ku buryo hagati aho ushobora kugira kirize uri mu nzira ugenda cyangwa se igihe utaragera kwa muganga ufunguwe, nk'uko uhabwa ibintu byawe uba warabikiwe cyangwa se n'ibindi byawe wari ufite, nta gitangaza imiti yo kuba uyifite ukayitwara. Yego. Hanyuma uyu Karasira Aimable aho yasanzwe yafatiye iyi miti ni he? Ni muri seriye ni nahagana? Ubu aho yayifatiye, aho yasanzwe yayifatiye ni mu mbuga y'igororero ategereje abo mu muryango we ngo baze bamutware. Yego. Yego. Hanyuma tugana ku musozo rero, mukurikije ibi muratanga butumwa ki ku bagororwa, ku mfungwa n'abagororwa bakiri mu magororero muri rusange? Mbere na mbere nabaza kwihanganisha abo mu muryango wa Karasira, kuko mu by'ukuri natwe biratubabaje kuba umuntu twari twaragoroye imyaka 5 irashize, twagerageje kubungabunga ubuzima bwe, tugerageza kumugorora bishoboka byose, kuba rero ku munsi wo gutaha aribwo yagerageje gukora ibintu byamutwaye ubuzima, ntabwo ari byiza, ariko byatubabaje kandi nabo turabihanganisha. Abagororwa rero nabo turabasaba kutajya bakora bene nk'ibi ngibi kuko si byiza, nta nubwo ari n'ikimenyetso cyo kugororoka. Umuntu yanakwibaza wenda dusoza mu myitwarire yari afite muri iki gihe yari arimo asoza igihano cye, dore yaranafunguwe, mwabonaga ko nk'uko inshingano zanyu ari ukugorora hari byinshi byahindutse mu buzima bwe? Nta kibazo yari afite, yari umugororwa nk'abandi, ni nayo mpamvu tuvuga ko n'ibyo yakoze byatunguye, kuko ubundi yari asanzwe niyo mwaganira ukabona umugororwa nk'abandi nta kibazo, ariko kuba ibyo yabikoze nibyo byadutunguye, ndetse ariko ntabwo tutagize ngo tumutabare, tumuha first aid mu ivuriro ry'igororero, ndetse tumutaransfera no ku bitaro bya Nyarugenge, ari naho yaje kuburira ubuzima hagati mu ijoro ryakeye. Yego. CSP Hilary Sengabo uvugira urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora, reka tubashimire. Murakoze nawe. Umuvugizi w'u Rwanda, urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora, CSP Hilary Sengabo yatubwiraga ku nkuru y'akababaro y'urupfu rwa Karasira Aimable witabye Imana, nk'uko binakubiye mu itangazo uru rwego rwashyize ahagaragara mu gitondo cyo kuri uyu wa kane. Hanyuma ubwo ibindi birava nyine muri raporo y'abaganga nk'uko biri no muri iri tangazo, ndetse nk'uko n'umuvugizi wa RCS amaze kubibwira televiziyo Rwanda mu kiganiro Waramutse Rwanda, ashoje yihanganisha umuryango. Natwe turihanganisha umuryango we, bari bamutegereje kugira ngo asubire mu muryango, ariko ntabwo byakunze.